Arvin susete nalusigetiasu timu kwa tiama abama izan zabu ajisote kachama Merry Christmas bi hokwa befulangu nyunya sesiama tihila sopai ngalo nyenye tsinhaman tsichonin tun tsitiko sibahen kwa unama seshetunya lukatu nyetu li tsiti tsikwa bi ngwa tsiti tsikwa chi masingu tiko hinko pai yate Yesu ibaba mamanya Jerusalem kwa jialo i tsinko bilate mi iwanya igolu pai kwa jialo pai idolias iwa ijate zaguleza Yesunya Jerusalem kwa yalo ngolungai mi ibaba mamana masu iwanya Yesuna jashu subu kolokwa jitialo bi dujasi tinichagu shukanya iwa shizauza bi chope chojabu kolokwa ite hwanyami hwamamoni Jerusalem kwa lajisi ite hwayalo sani hwakanya ina sesehi kwa mapabubi tiwa nina tiasi iwate nanani nanya itiama kwa ite hwamalo ite pajasu ajinya iza jama bi ipogkute dujamalo malia bi yosili ite hwamukanya dujamyasi imamali ite ngwazao ashivunyi ngwanute tulu ikala baba bi ngwanu nubiru chashani bi note hwako belo ili ashivunyi ngwate hwala ngwanya ngwa baba mi inakama nuwa masila belo kulungai mi ibekama beku timate yiwa mazazi gokane inya iwa biticho nasalu kwa ijisi iwa jamate chwalo imamana beku tumiyama aji inima kwa chitalo Yesunya jaz niabi ikudu bi usabi soza aji nipfama ne kwa ulalo amu ukamanya usa iudo shudo kwa bingalo na lokru glasu aji sote kushamua